Kāore e arika te peta mai o ngā mā nuka o te māngai mo te tai tokerau e pāna ki ngā kōrero i Wainganui i te kāhui rangatira āiwi me te kāwanatanga mo te ture takutai moana. Hioi e hari te mea kuia anake e pātai ana i ngā pātai. Me te aha kātahi anō ētahi whakamārama hou ka tai mai kia mātou o te karere e pāna ki ngā whakaritenga e kōkirihia ana e te karauna mo te takutai moana. Me ta huri atu tātou iai nei ki tō mātou mātanga tōranga pū kia Tina Wycliffe. Tina. Ai, waitangi i rongo tuatahi ai tātou i ngā maharahara o hone harawira mō ngā hui. Takutai moana i wainga i te karauna me te kāhui rangatira āiwi. Te āhua nei kua tuohu te kāwanatanga ki ngā whakahau kia whai wāhi atu te ao Māori whānui. Ka rea hone harawira mo te taiapa i o nāni pā ki ngā hui tapu kua whakahaeretia i muri i ngā tatau. I bet that if I'd asked the 40,000 people who marched on Parliament back in 2004 whether they thought the foreshore and seabed debate should be settled by the iwi leaders, I reckon 39,500 of them would have probably said no. Me tana pātai, i whea ua rangatira rā i te hikoi nui. The absence of iwi leaders at Parliament was noticeable. And I know that because I know most of them personally. And I saw very few of them there on the day. Engari kua puku te rai o te upoko o ngā puhi ki aua tāo kupu. Te takutai moana e kōrero hia nei, e halatera mo te pāti Māori anahe hei pīkau i te taimahatanga o te kaupapane. Nō reira, ko wai hoki tēnei ka hui rangatira. Nō ngā iwi takutai moana rahi rawa rātau, a kua kawea kētia e rātau tētahi tauira, hei whakaarotanga mā te karauna. He oi a tērā marama ka tīmata ngā hui āmotu ki tēnā iwi, he mea arahi e te roi a te karauna, rāua ko te minita Māori. Kia mai nā te Māori te takutai moana, e halatera te tikanga wā tātou mā te o tupuna. Hoino tā Māori, hei kaitiaki o wēnā rawa mo te motu katoa. Ki ngā whakamārama o te wā, ka rehe tautoko kia tirohia ngā mana takutai moana ki Rokoti. O tira e whakaaroti ana he taitara hou. Hei tā harawira me taitara Māori tērā. If government can assume ownership of the foreshore and seabed with one piece of legislation, they can just as easily give it back to Māori with another. Engari e hara tēnei te take māmā noiho ki te kāwanatanga. Nō reira, Tina, a tērā marama ka tīmata ngā whakawhiti kōrero ki tēnā iwi. Engari he hui anō kei te whakaritea mai e te ropu tōranga pū Māori. Ai, koina te kōrero kua tai mai ki au, kua tīmata ke ngā whakaritenga, kia whakatū i etahi hui, kia whai wāhi atu ngā mema o te pāti Māori, ki te wānanga i tēnei take. Ana i tua atu i tērā, e tumanako ana rātou kia mutu wawe i nei hui, i mua i te paunga o tēnei marama o tira i mua i ngā hui a te karauna. Hea tēnei take mutu ai mena rā ia he mutunga tōna. Ko ai ka mōhio e ai ki ngā whakamārama tētahi o ngā māngai pāpāho mo te pāti Māori. Ahakoa he aha te tohu a te kāhui rangatira āiwi, ka kore rawa te karauna e aro atu kia whakaera no ngā hapū. Nā runga i tērā, ko rongo tātou i ngā kōrero a sani tau, e mea ana te nuinga o ngā rangatira, hara no te Māori te rangatiratanga ki ngā takutai moana, e mea ana hau, he kōrero anō, he whakaaro anō tō ngā hapū. Scotty? Kia ora rawa atu koe Tina Wycliffe mātanga tōranga pū.